Hallelujah. mwicarire mu bwiza Get bw'Imana. seated. Hallelujah. Nareka nangire nshimira, ndatangira nshimira I just want to begin by thanking Pastor kudutumira. Pastor for inviting us. Hallelujah. Of course namenye Fred imbere, I knew Fred before. mubonamo umuriro w'igitangaza. I saw in him a fire extraordinary. Kandi umuriro w'igitangaza uri muri Fred. Amen. 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 Thank you. Hallelujah. Nza kumenya iyi church. So I came to know this church. Mbere yuko pastor tuvugana, Before I spoke to the pastor, nigeze kubwira Fred umunsi umwe. I told Fred one day Avuga ni muntumiye naza. that if he invite me, I will come straight. Ushaka kugira ngo ni ikintu cyoroshye. You might think it's an easy thing, Ariko sinkunda kugenda. but I don't like to travel. I don't like to travel. Nkunda kujya ahantu bazi ubutumwa bwiza tuvuga. I just want places that they know the gospel that we preach. Niyo umuntu ambwiye ngo nze ndambwira are you sure? When somebody tells me I come, I say, are you sure you want to invite me? Humura nigisha Kristo Yesu So gusa. me, I preach Christ only, Kugira ngo akumenye. so that he may know you, you may know him. Si ikintu kinejeje cyane. So one of the things that has made me glad Ni uburyo ubutumwa bwiza bwatashye muri uru rugo. is how the gospel has settled in this place. Ndi kuvuga ubutumwa I'm bwiza. speaking of the gospel. Ntabwo ndi kuvuga ubutumwa. I'm not speaking of just the message, Ubutumwa bwiza. but the true message, the gospel. Uwangelion. Evangelion, the good news. Ubutumwa bwiza. The good news, the gospel. Abantu benshi bumva ubutumwa People listen to the message bakibeshya ko bumvishe ubutumwa bwiza. and they deceive themselves that they have Hari itandukaniro the good hagati news. y'ubutumwa n'ubutumwa bwiza. There's a difference between news and good Nta news. nubwo ari byiza rwose kwita ubutumwa bwiza ikintu icyo ari cyo It's cyose. not good to pick, like to name any name the gospel. Ubutumwa bwiza ni ikintu kimwe. The gospel is one thing. Buhishura Kristo It Yesu. reveals the person of Jesus. Amen. Hallelujah. Icyo nicyo cyankoze ku mutima. That is what touched my Nishimiye heart. ko mwanyakiriye. I'm very thankful that you've invited me. Amen. Hallelujah. Ndanezerewe I'm cyane very glad. cyane kandi Glad. kuba muri uru rugo. I mean, to resident in this house. Nishimiye n'ikirere cyawe. I even love the atmosphere, N'umwuka wawe. the spirit, N'umunezero wawe. the joy. Abantu bazi ubutumwa bwiza haba ibyishimo. People who know the gospel, joy is there. Haba hari umudendezo. Allah has keban. Umudendezo ni igihamya cy'uko Imana iri aho. Liberty is a confirmation of the presence of God in the place. Agahinda ni igihamya cy'uko ishobora kuba Anxiety yatembereye. may mark the absence of Him, Ariko iyo Imana iri aho but when God is present, haba umunezero there is fullness of joy. n'umudendezo. Amen. Fullness of joy. Hallelujah. Hallelujah. Nawe nishimiye kuzana na team, ntabwo naje So njyenyine. I didn't come alone. I brought with a team. Kandi ntabwo twabitangaje cyane, nabwiye abantu bakeya. So I just told a few people, yet they have come. Abo bantu bakeya bifuza ko tuzana. So they liked it. They may Reka come with mbashimire me. cyane. So let me thank you once again for coming. Mwagize neza. Thank you. Thank you. Nabakunda cyane. I love you so much. Ni umugisha cyane. It's a blessing. They are men of God. N'abantu b'Imana. Ibyo mvuga What I say, babizi cyane. they know it better. Ntabwo nkunda ko haba one man's show. Ntabwo nkunda ko haba igihugu cy'umuntu umwe. Yego, we should all know this. Tugomba kubimenya twese. Twese tukabimenya. We should get a knowledge of it. Imana ishimwe cyane. God be praised. Hallelujah. Hallelujah. So mwagize So neza. thank you so much. Nishimiye no kuba muri iyi church. I'm Ni ahantu happy for, heza I mean, cyane. this place is good. I'm happy. I'm so happy. Ndishimye cyane. Glory to God. Glory to God. Now mfite iminota I mikeya have few minutes kandi ibyo mfite ni byinshi. and I have a lot. Ngiye kubihina. So I'm going to just summarize. Hari umunsi umwe mu myaka mike ishize I mean, a full time back in the years, twajyaga dukora veye n'abantu. we used to do an overnight with people.
icyo gihe twakoraga veye So we did that twicaraga turi kuganira ijambo as we ry'Imana sat down to discuss the kuva word saa 3 z'ijoro from 9. inyoni zavuga mu gitondo And when the birds scream, tugataha we get out. ntawe uhumirije Nobody ntawe sprinkles his usinziriye eye. ntawe Nobody urambiwe gets asleep. Yeah, oh my. ubutumwa So bwiza the gospel, ni imbaraga the y'Imana power of God, ubutumwa the bwiza gospel ni imbaraga is y'Imana the power of God. hallelujah Praise the Lord. now niba bashobora kumfasha If they dushobora can- mwabonye If they ushobora can help kumfasha me projector in the projector. yego alright Hallelujah. okay ndihuta ndashaka gusoma mu gitabo cy'abaheburayo Just want to read the book of Hebrews. igitabo cy'abaheburayo Book of Hebrews. igice ni icya karindwi Chapter 7. nsimbutse icyo nari kubanza Timoteyo reka mere kuri abaheburayo kubw'igihe cyanjye kugira ngo Hebrews bivemo 7. abaheburayo ni igice cya karindwi 7. umurongo ni uwa 14 Verse 14. abaheburayo igice cya karindwi umurongo wa 14 karindwi 14 hagira hati kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda ari nacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uwanye na Mekisedeki utaratoranijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo kugira ngo z'ubugingo butagira iherezo kuko ahamwa ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ishimwe cyane. God be praised. Umurongo wa 18 avuga ngo nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke kuko amategeko atagize icyo atunganije rwose ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana ngo kandi ubwo bitabaye ari nta ndahiro dore Abalewi bahawe ubutambyi ari nta ndahiro nyamara iyabuhaye uwo yararahiye imbere ye imubwiye iti Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza atura umutambyi iteka ryose. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha ryarindi kuba ryiza. 23 kandi babandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho nawo kuko ahora iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Amen. Amen. Oh. Now, niba wabibonye ukayishyiraho please yigumisheho, right? Reka nifashisha kugira ngo binyorohere kwihuta. Nari nabiteguye akantu gatakara ndi mu nza. So ndashaka nihute. So let me. All right. Mva muri Church of Life. I come from the Church of Life. Church of Life Rwanda. Church of Life Rwanda. Dukunda kuba turi kuri YouTube natwe. We are on YouTube also. Ushobora gushyira mu Church of Life Rwanda tuba duhari. You know, just spell it. It is there. Hari ubutumwa bwiza bwinshi buriho. There is messages Hari over. videos zirenga igihumbi. Videos over 1,000 zivuga Kristo Yesu. that speaks of Christ only. So ushaka ya connecta anyuma azaryoherwa. For more information, connect. Kimwe no kuri City Church. Even on CRC Church. Reach. Yeah. Uconnecte hano. Just connect. Amen. Hallelujah. Now waravuga ngo naho uwo kuko ahora iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Aka na gace ka nyuma, This right? is last part. Dusubira inyuma.
All right. Thank you. Ndagira ngo nintroduce uyu munsi wa none. Let me just give an introduction today. Aho duherereye. Where we are. Aho duherereye. Where we, resident. Ngerageza guca muri makeya. So I just make a summary. Itandukaniro hagati y'isezerano rya kera n'isezerano. The difference between the Old and the New Testament. Nibura. Like, niwumva itandukaniro. If you can get the difference hagati y'isezerano rya kera. between the Old and the New. N'isezerano rishya. And the New. Uzaba umeze nk'uwimutse uvuye mu gihugu cy'umwijima. You will be someone who had just migrated from the darkness mu gihugu cy'umucyo. to the country of light. Gutandukanya gusa isezerano rya kera n'isezerano. Just you marking the difference. Abantu benshi. Many people. Iyo bagiye gusoma isezerano rishya. When they're going to read the New Testament, bafata muri iyi Matayo. They get to Matthew. Hari muri Bibiliya zera. In the Holy Bible. Ahantu handitse isezerano rishya. Is where it is the New Testament. Mu myumvire yabo. In their mindset. Isezerano rishya. The New Testament. Ni Matayo. Is Matthew. Mariko. Mark. Yohana. John. Hanyuma na Luka. And Luke. Synoptic Gospels. The Synoptic Gospels. Ubwo ni abanditsi bane. Just four writers. Twibwira ko ikigira isezerano rishya ari umuntu wanditse ibi. We think that what marks the New Testament is that words, the people who wrote those things. But the one who wrote those words necessarily true. Is not true. The Testament we are given it by the word of God. Let the Bible speak to them. More than that one who wrote there. The Old Testament and the New Testament. It is not that for you to hate the Old Testament, just to have an understanding of Hallelujah. it. Praise the Lord. So where does the Old Testament end? And where does the New Testament begin? As I just spoken, you might think Matthew is New Testament, as we all think. But let the Bible speak. Let the Bible speak to them. What the new and old is. I'm going to tell you the truth. It's just to migrate you from darkness into the light forever. Na isezerano baratubwiye mu baheburayo igice cya 7 ngo kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda. It is evident our Lord came from Judah. Isezerano rya kera dufite imiryango 12 y'Abisirayeli. In the Old Testament we have 12 tribes. Muri iyo miryango 12 y'Abisirayeli hari umuryango wa Yuda. And there was a tribe of Judah. Uwo muryango wa Yuda, and that tribe of Judah, wari warahanuwe ko muri wo they had a prophecy that in them will come the Messiah. Messiah, that Messiah yagombaga kuva mu muryango wa Yuda. Was supposed to come from the tribe of Judah. When Jacob was in his full age, he sat, blessed all his children, and he commanded that in the tribe of Judah, the staff of authority, the staff of authority is going to reside in that tribe. Ukwima ubwami bugomba kuva muri uwo muryango. Kingship should come from that muri uwo muryango ko ariho Mesiya Kristo agomba kuva. But in that tribe Messiah is coming out of it. Ariko uwo muryango, but that tribe ntabwo havagamo abatambyi. Didn't come priests. Abatambyi, the priesthood, bavaga mu wundi muryango, came from another tribe. Witwa Abarewi. The Levite tribe. Abarewi, we have the Levites. Bavamo abatambyi. Come priests. Abayuda, tribe of Judah, bavamo abami. Just kings are birthed. Amen. Hallelujah. Now, mwumve noneho igitekerezo cy'uyu mwanditsi. Listen to the idea here. Kandi biragaragara rwose yuko it is evident umwami wacu yakomotse kuri Yuda. That our Lord came from Judah. Ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye iki? Yet Moses spoke nothing about priesthood. My God. Meaning niba Yesu, it means that if Jesus yaravuye mu muryango wa Yuda, came from Judah, ukurikije icyo amategeko avuga, according to the law, ntabwo agomba kuba umutambyi. Jesus should not be a priest. Kubera ko umutambyi, because priests agomba kuva mu nzu ya Levi, come from the house of Levites. Niba agiye kuva mu nzu ya Yuda, if he's going to come from the house of Judah, hagomba kuba izindi mpamvu. There is got to be a problem or some reasons. Reba umurongo ukurikiraho. Next line.
Next line, verse 15. My. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki. My God. Bigaragara ko it is evident ubutambyi Yesu agiye gukoreramo that the priesthood that Jesus is going to function is not the priesthood of Levites, not the priesthood that follows the law, but is another kind of priesthood. Now In the beginning, chapter 40, they tell us a man called Melchizedek. There are more things about him. Let me just pick one. He didn't have a father, no mother, no end, no beginning. He was called Melchizedek. What does the name means? The king of Salem. That king of Salem, the Melchizedek, means king of righteousness and king of peace. Amen. Amen. Did you see the word righteousness? The king of righteousness. You had the word peace. So he's the king of peace. Hallelujah. So he's the king of peace and king of righteousness. Remember this. What the priest offered, sacrifices. They wanted to reach righteousness. They wanted to touch righteousness. That was the main point of the sacrifices. Whatever rituals they were doing, that was the main point. They had a target to reach righteousness. If you had the reason of Melchizedek, he is the king of peace, king of righteousness. Means that righteousness is a person. It means that in giving the sacrifices, trying to earn righteousness, it wouldn't be possible, because the possibility was a person, and that person wasn't not yet come. If righteousness is a person, whatever they were doing rituals to reach that righteousness minus Christ, it is impossible. It is impossible that Jesus, Christ the King of Peace, King of Righteousness, He is the righteousness. When He comes, when He appears, the righteousness has appeared. Hallelujah. Praise the Lord. So he was called Melchizedek, the king of peace, king of righteousness. He was there aforetime. He appeared before Abraham. And Abraham gave him a tithe. It's a revelation. A revelation. I mean, giving is a revelation. Giving is revelation. Not just a law. It's a revelation. It's more than law. It's not the law. It's a revelation. In the New Testament, giving is who we are. My God. My God. You don't just need to fight with it. That's who you are. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. When he saw the tithe come from Abraham, that Melchizedek, Abraham was amazed to see Melchizedek. They tell us that Melchizedek was not just a king, he was a priest. Melchizedek was a king. Melchizedek was a priest. It is impossible for you to be a king and also a priest unless of the picture, the man called David in the Old Testament that put him a garment of priests. That's why he entered the holy and ate of the bread that wasn't just normal for any people, and it was not judgment upon him. It was a picture of Christ, king and a priest. Hallelujah. Hey.
Melchizedek uwo that Melchizedek aboneka icyo gihe gusa appeared in those times, ubundi tukamuburira irengero. and we lost him. Yari ishusho He was a picture ya Kristo Yesu of Christ w'umwami as king, w'amahoro peace, no gukiranuka and king of righteousness, kandi akaba umutambyi. and he will be priest. Umwanditsi w'Abayiburayi tubwiye ngo The writer of Hebrews said, ntacyo amategeko Mose yavuze ku bijyanye n'umuryango wa Yuda ku byo kuba umutambyi. Moses didn't speak nothing about Judah Niba becoming Yesu priests. agiye rero kuba umutambyi, If Jesus is going to become a priest, ntabwo yaba umutambyi ukurikije umuryango he w'Abalewi, cannot become a priest ntabwo according to yaba the tribe umutambyi of ukurikije Levites amategeko ya or Mose, according to the law of Moses, ntabwo yaba umutambyi ukurikije uko byari and he will bimeze, not be according to the yaba normal umutambyi Jews, muri ordre, mu but he will be in murongo the order of wa Melchizedek. Melchizedek. Yes, the order of Melchizedek. Hallelujah. Hallelujah. Now nicyo gituma yatubwiye ngo That's why he has told us. abakera bose batambaga ibitambo, People just sacrificed bagapfa sacrifices bakavaho, and they died and went. babiheshwaga n'amategeko ya Mose, That was the law of Moses. ariko ngo uyu nguyu But this one, ntabwo abiheshwa n'amategeko it ya is not a Mose, function of the law of Moses. abiheshwa n'uko afite It's imbaraga a function of the z'ubugingo. power of life. He Imbaraga carries. z'ubugingo The power of bwe life he carries. zamwemereraga His life kuba permitted him umutambyi, to be a priest. atari uw'igihe gito, Not just a short time, w'iteka but ryose. forever king, priest. Ubutambyi bwe His priesthood bugaragara ko ari ubw'iteka ryose. is forever Na priesthood. ikintu nashaka kwerekana ni So iki? this is the point. Uyu mwanditsi aratubwira The ngo writer says, of course utatoranijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko, oh my, ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melchizedek down. Utatoranijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabiheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Drop down. Kuko ahamya ngo uri umutambyi iteka you ryose are a priest forever, he testifies. mu buryo bwa According to Melchizedek. the order of Melchizedek. Oh my God. Ibi ndi gukora, What I'm doing, ndi gushyiraho akafondasiyo just laying ku foundation byo ngomba kuvuga. of the things I should speak. Nishaka mbivuge minota 5, Even though I speak ariko 5 ubanje minutes, kumva iyi fondasiyo. but understand the foundation. Nkurikira hari aho tugana. So follow me. Hallelujah. Praise the Lord. Now ureba hepfo. Next line. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho The first law, oh God, kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. Please listen to me, nsobanurire ijambo. Glory to God. Iyo ubutumwa bwiza buvugwa, when the gospel is being preached niwumva urukundo and you rw'Imana, don't hear the love of God niwumva umutima and you w'Imana, don't hear the heart of God ntiwishurirwe uburyo and wakunze, you don't get a revelation then of how ntabwo uri you kumva are loved, ubutumwa bwiza. you don't hear the gospel. Ubutumwa bwiza The gospel buzana umutima w'Imana brings the heart of God mu ndiba zawo, in just depthness of the heart of God ukawuzana ahagaragara, and reveals it in the open, ukawishurirwa. and he reveals it. Iyo uwishuriwe When you get a revelation of it, uzimirira muri wo nawe. I mean, you are baptized into it. Intego The role, the ni goal, ukugira ngo uhishurirwe. is that you may get a revelation. Ntabwo ndi kuvuga amakuru, information, I'm not speaking information. ndi kuvuga ihishurirwa. I'm just speaking of revelation. Ushobora kuba ufite amakuru You might have information ariko udafite ihishurirwa. without revelation. Ihishurirwa Revelation ntabwo ari amakuru yabonetse is yose not just mere information ngo wasomye umurongo that you have read a verse, wagize ihishurirwa. then you had the revelation. Ihishurirwa Revelation ni uguhishurirwa Kristo is Yesu. to get a revelation of Jesus Christ. Igihamya ko wahishuriwe And the confirmation that you have the si revelation uko ubivuga, is not that you speak it, ahubwo iyo umaze but guhishurirwa after you get the revelation, uhindurwa n'ibyo you're wahishuriwe. transformed by the things you have been revealed. That thing, hallelujah. Igihamya ko utabihishuriwe What marks that you hadn't got a revelation? ari amagambo gusa, Just words, nta guhishurirwa kubaho, no revelation. nta mpinduka ikubaho. No Bless you, amen. Bless you. Hallelujah. 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 Now ndagira ngo urebe iki kintu. Now mark this. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. Dushatse twavuga ngo We can just speak ryabaye violated
kuko ukurikije icyo itegeko rivuga, according to the law, ntabwo Yesu akwiye kuba umutambyi. Jesus shouldn't be a priest. Niba agiye kuba umutambyi, If Jesus is going to be a asa priest, naho it's as if iryo tegeko rigize intege nke that law is risa has become n'iribaye weak, viole. or it is terminated anyway. Aravuze ngo munsi Yesu The Bible says yahindutse umutambyi the day w'iteka, Jesus became a priest forever, agahinduka umwami w'amahoro, King of peace, iri tegeko ryahise ribe this expose law was ko exposed rifite intege nke, and exposed in kandi terms ko of rikwiye weakness, gukurwaho. and it was going to kuko terminate hari ibindi bikomeye because there are things that were bigiye coming kuza, that are going to emerge. bitangijwe na Kristo Yesu. Haleluya. Intege nke zaryo The weakness of this law, zagaragajwe igihe Yesu yarirengagaho. oh God, came when Jesus preceded it. I mean, he reigned over it, Biragaragara ko and it was evident. niba kuko ryari rikomeye ari If it iry'iteka, was that strong, that strong as in forever strongness, ntabwo yari kuza ngo Jesus arirengeho, wouldn't overcome it. yari I mean, he kurigendera would just submit under it, ntarirenge. not go above it. Ariko naratubwiye nuko rero But here we see itegeko rya mbere ryakuweho. that law was erased, terminated. Ntunzize ko nzi gusoma, I mean, my Nawe problem, wabyiboneye. you can read yourself. nawe ufite Bibiliya You yawe. have your Bible. Itegeko rya mbere The first law, ryakuweho. terminated. Ushatse wakuvuga oda ya mbere Or you can say the first order, yakuweho, terminated. ibya mbere The first things, byakuweho, erased. kuko hari ibindi Because bikomeye there are other things that are strong byagombaga gutangira, that emerged, began, ntabwo byatangira and they can never begin ibya mbere in the bitarakurwaho. presence of the Iyi old. sisiteme yose So this system igomba kuzingwa nk'urupapuro, should be wrapped up igakurwaho. and Ni nacyo passed away. gisobanuro That's the meaning cy'ijuru rya mbere of the first. n'isi ya mbere And oh God, byagombaga kuzingwa, yes, yes, bigakurwaho, yes. hakaza ijuru rishya That is the meaning of the n'isi nshya new first muri heaven. Kristo Okay. Yesu. Muri Kristo Yesu ni ahantu hashya, Let me tell you. ni igihugu kwacu, In Christ ni Jesus, ubwami, it- ni ahantu tuba. In him we live. my- Muri we tugenda turiho, Yes. mo imbere tugenderamo, we live in Him, naho dukorera, walk in ni Him, naho dutuye, is where we ni live, naho twicaye. is where we are seated. Muri Kristo Yesu In ni ahantu Christ hashya, is a new place. ntabwo hari kubaho He ibya wouldn't kera exist in the bitakuweho. presence of the former things. Itegeko rya mbere So the law ryakuweho. was erased. The first law. Haleluya, haleluya, amen. Hari abantu benshi bashaka ko rigumaho, There are many places that want this law to still exist, kandi ntibazi ko iri tegeko and they don't know that this law, ntabwo ribazamura, it can never elevate them. rirabamanura, It just diminishes them. ntabwo ribakiza. It doesn't serve them. Ni ukuri ntabwo It ribakiza. doesn't serve them. Ikibakiza What saved ni them? Kristo It is Yesu Christ. wenyine, Only Christ. ntacyo wongeyeho. Plus nothing. Arahagije, He is alone qualified. arahagije, He is enough. arihagije. He is enough himself. In fact, iyo dushatse kongeraho When we ikindi, want to add ni something else, agasuzuguro, it is just pride. ni urushyi ukubise Imana uvuga ngo wapi, It is a slap in the face of God. ni ugusuzugura umukiza It is just disrespect. uvuga ngo ntahagije, It's like in the name of ngo He's not tugire enough. ibindi So we twongeraho. can add Ni something. ukutamumenya, It is not knowing ni Him. The disease ukutamuhishurirwa. of not getting a revelation of Ubwo Him. arabizi ko Because ahagije, He knows Himself is ubwo enough. arabizi ko ari He is byose, enough. ubwo arabizi ko ashoboye. He is Iyo powerful. wowe urengejeho ko adashoboye, When you're like He's not able, ubivugisha ngo twongereho in the name itegeko, of adding the law, icyo gishe that way, uba uri ku ni agasuzuguro it is just dishonor, disrespect mu maso ye, in the face of kandi God. warangiza ukavuga And then you say ngo uramwubaha. that you respect Him. Iyo bishoboka It is not possible. umwubaha iyo umwemera wenyine. Oh God, you respect Him when you Nta kindi allow Him wongeyeho. alone. On plus Him, no. Imana ishimwe Praise the cyane. Lord. Haleluya. Itegeko rya mbere ryakuweho, reka tujye hasi ndagira ngo twihute, kuko amategeko atagize icyo yatunganije. But the law made nothing perfect. Urabona uyu murongo wari uri muri Bibiliya, This verse was in the Bible. ntabwo nawanditse muri I iki didn't gitabo. write it. Handitse ngo kuko amategeko atagize icyo bishatse niba byonyine ntiyigeze, niba uri kureba ni muri past, nahashize. It is in the past. Niba ari kuvuga ko atagize It icyo means that the yatunganije, Lord made nothing perfect. ntabwo bari bwagiye kugitunganya Right now is not going to improve. nyine, kuko yananiwe kugira icyo The atunganya. weakness of not making things perfect. Ushoboye byose The one who can do it yagombaga kubitunganya wenyine, should come and do it. kandi And yarabikoze. that He finished it.
kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose. Kuki nizirika ku bintu bitagira icyo bitunganya rwose? Why do I wrap myself in the things that can make nothing perfect? Yet the one who makes things perfect is there. This is not pride or disrespect. Ahubwo yaribanze ry'ibyiringiro biyaruta. Uziye bavuga ngo iki kintu kirakuruta, when something it is better, it is really better than you. Ujye utinya aho bibiri ivuga ngo iki kiruta. When the Bible says this one is more than this, better than this, it is better. Nta naho bihuriye. And there is no comparison. Amagambo ari kugerageza gukoresha uburyo akwereka uburyo naho bihuriye. He's just using words to tell you how it is distant. It is not comparable. Ahubwo yaribanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha. Biduhesha kwegera Imana, niko handitse, right? Yeah. Biduhesha kwegera Imana. Iri jambo biduhesha kwegera Imana ntago ari ukuza hafi yayo. Drawing near to God is not like as in drawing like ntago this. ari kuvuga ngo Imana ibe hano ngo nanjye mbe hano. God is here and you are here. Kwegera Imana hano ari kuvuga kuri deep. The drawing here is the drawing of the deepness. Nibwo bwa mbere iki kintu cyari kigiye kuba. First time these things were going to happen in the first time. Do you know what he's speaking here? He's saying that God was in an unapproachable light. Him alone in his divinity. Father, Son, and the Holy Ghost. Just enjoying that fellowship. Jesus enjoying the Father. Yes. I'm speaking the Son, Father, Holy Ghost. And the Father enjoying the Son. The Holy Spirit, the bond. The Holy Spirit was the bond. So the Holy Ghost was like that. And in those fellowship, when he said drawing near, it is not coming near, but God created a space in himself. Yes. Amen. Amen. Created a space in himself. In him. In him. So that it takes humanity. So the drawing near is to pick humanity. Bring not just bring close, not just right left, no, not back here, but to put in him, to come to relate in the fellowship, in that divinity, so that he may share what he has. God may share him what he is, so that he can make him that which he is. My God. That is what is called drawing near. It is not being near to God, but it is in him, big in him, in. That is drawing near in the Bible. But that the Lord couldn't make it. But Christ, my God, may give us to draw near to God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Please. Giving us draw to near to God. dore abarewi bahawe ubutambyi ari ntandahiro. Ibi nibyo nasobanuye. Nyamara yabubahaye uwo yararahiye imubwiye iti Uwiteka arirahiye kandi ntazivuguruza ati uri umutambyi iteka. ubwo mba ni kuvuga ukomeze. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rishya, rya rindi rirusha rya rindi kuba ryiza. Sari kutubwira ngo hari irindi sezerano. There is another testament ryiza that is good, riruta rya rindi, that is better than that one. Ibi bintu nibisobanutse until these things clear. Dusubiremo. Back to the point. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Far more better covenant. Uzi ikintu kinangaza. Do you know what amazes me? N'uburyo abikigisha is why the people of now bahumya amaso, just blind, kutabona ubwiza, not seeing the glory bw'igihe cyabo, of the age of the time,
bitangaza bibaho, in what the miracles that exist, tekereza ko bifuza they wanted those former people. ngo iyo baza kubaho ku gihe cya Mose. Oh God, these people want to live in the times of Moses. Ngo aho Imana ngo igicu cyagendaga hejuru ye, the pillar of cloud in the ibitangaza akabikora. I mean miracles. That's abantu barabyifuza. People want to live in that age. Uzi impamvu? Do you know why? Nuko batazi icyo dufite. They don't know what we have. Nibaza aho turi. Not where we are. Nibaza isezerano duherereye. They don't know the testament we are under. They don't know the glory that it carries. Nibaza ibyo Yesu yakoze. They don't know what Jesus did. Nibaza iby'ubutumwa bwiza. They don't know the gospel. Nibaza iby'agakiza. They don't know salvation. Bigumiye muri iryo sezerano. They stayed in that ibyo testament. Bibiliya ivuga ngo Which the Bible nicyo says cyatumye Yesu abo umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Sinjye urigira ryiza. I'm not the one making it good. Ari kumbwira ko ari ryiza. He's just making it kuruta rya rindi. better than the one that existed. Reka urebe ahandi. Next 23. Hallelujah. 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 Kandi ba bandi babaye batambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhora. So hagombaga kuba umutambyi ugapfa undi akaza atambira ibitambo by'abantu one by one. Komeza hepfo. Aratubwira ngo kandi umurimo abo bakora nta kibazo. Yes, there nta kibazo. Verse 8. 24. 24. 24, yes. 24. But he, because he continues forever, ariko we kwahoraho iteka ryose, he has unchangeable priesthood. Afite ubutambyi budakuka. Yes. Buhoraho iteka ryose. Hallelujah. 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 Now ndagira ngo usimbuke hahandi twihute minota yageze. Let's jump real quick. Abaheburayo. Hebrews. Igice cya 8. 8. Abaheburayo. 8. Igice cya 8. Umurongo wa 5. Verse 5. Reka bariho dusoma. Let us read there. Abaheburayo igice cya 8. Hebrews 8:5. Umurongo wa 5. Hagira ngo kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igishusho cy'ibyo mu ijuru. Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegerezo werekewe kuri wa musozi. So Mose yazamutse kuri urya musozi. Moses went up the mountain. Ahabwa igishushanyo mbonera. He saw a masterpiece cy'ubuturo bw'Imana. Of the cy'uburyo yagombaga residence of God, the tabernacle of God. Ariko ngo ibyo yabonye. But what he saw, the Bible says, byari igishushanyo. Was a shadow. Byari igishushanyo. Was a figure. Ndagira ngo urebe hepfo. So verse 6. Umurongo wa 6. Verse 6. Umurongo wa 6 uravuga ngo ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza kuko ari umuhuza w'isezerano riti ryabo kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. Ube witegura kujya kuwukurikira. Now aratubwiye ngo Yesu umurimo yakoze, say that Jesus the one he did is more better, excellent, wakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. More better covenant, isezerano ryabo and better promises. Rishingiye kuki? Their promises is founded. Ndagira ngo birebe. Next. 7. Verse 7. Iryo sezerano rya mbere ry'inononsora ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi. So kuki bagiye gushaka irindi sezerano? Mwibuke ndi kuvuga isezerano rishya. Niki gituma bagiye gushaka isezerano rishya niba iryo ryari rihagije? What is the reason of finding a new covenant if the former covenant was good? Why is the need of the new covenant? Umva ukuntu abivuga. This is next line. Ntiryari ryinononsoye. Hari icyaburagamo. There's something that missed in it. Something was wrong with that covenant. Hari there's something missing. 8. Verse 8. Yes. Because finding fault with them, he said, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Aratubwiye ngo kuko yavuze ibagaye iti dore iminsi igiye kuza ni kuwiteka avuga ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza. Aratubwira ko hari isezerano rindi agiye gukora ridahwanye n'isezerano yakoranye na basekuruza, not like the former one. Iryo sezerano yakoranye na basekuruza aratubwira ngo nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafata gukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanjye.
nanjye simbiteho ni ko Uwiteka avuga, kuko iri sezerano ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nibazigisha nyanga umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye uruta abandi, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ni Imana iri kubivuga, yahisemo. God chose kwisezerano rya mbere, the first covenant, iri kuraho to erase it, to take it out of the way, kugira ngo haze irindi so sezerano. that they become a new covenant. Isezerano rya mbere, The first covenant, ryarimo amashusho menshi, full of types and shadows. harimo icyaburaga. There's something that was missing, Impamvu ryashyizweho, and why it was put there, ryari igishushanyo it gusa was a shadow y'ikindi kintu gikomeye of kizaza, the better thing that is coming, kugira ngo so nikiza that when that thing comes, ye gukomeza kubaho. it marks the end of it. Niba ikintu ari ishusho If y'ikintu, something is a shadow of something, ukuri kw'ikintu and kukaza, the reality comes, ubu igikomeye ni iki umuntu akwiye so kugumaho. what is strong that we Dukwiye should kuguma abide? kuri icyo We cy'ukuri, should abide in the substance, kuko ikitari ukuri not in the shadows. cy'igishushanyo Yes. cyakuweho. Yes. Ngaho tekereza, Imagine, reba umuntu look at the person n'ishusho ye, and his shadow. igicucu cye. Shadow. Iyo umuntu ahagaze When somebody is standing n'igicucu cye, and the shadow, ubundi unarebye n'igicucu cy'umuntu, when you examine the niyo shadow, ukirebye neza, even when you see the shadow, ubona utareba neza uwo you muntu, don't get clarifications. ntiwamenya uko asa, You know how he looks. ntiwamenya uko ameze, You know how he is. ntiwamenya uko You ateye, don't have a clear picture of him kubera ko uri kureba because igishushanyo. you're looking at the shadow. Ariko iyo uri kureba umuntu But when nyawe, you're seeing the substance, the ushobora real kumenya uwo ari reality, we. you know him. muzi icyo ari Do you kutubwira, know what he's saying? ngo mu igishushanyo cy'isezerano rya kera The shadow of the Old nta Testament, muntu wari kumenya Imana neza, nobody knew wari God. kujya uyireba ntuyibone So neza, you're looking at it not ukajya good. uyireba No ntuyitegereze clarifications neza. of God Ariko in mu the Old isezerano Testament. rishya, But in the New Testament, aho Kristo Yesu where aboneka, Jesus came, ishusho y'Imana tuyibona the image neza of God is revealed in Christ. muri Kristo In Yesu. Christ. Hari There itandukaniro is a difference hagati y'isezerano rya kera between the Old Testament n'isezerano rishya. and the New Testament. Imana ishimwe cyane, God be praised. Imana ishimwe cyane. God be praised. Ndagira ngo nihute cyane nsome uyu murongo wa 9, igice cya 9, Chapter 9, umurongo wa 15. verse 15. Ndagira ngo atubwire iki isezerano rishya ari cyo. Let him tell us the new Isezerano rishya covenant. cyaricyo. What is the new covenant? Igice cya 9, Chapter 9, 15 verse 15 kugeza 23. to 23 Haravuga gutya 15 says, ngo kubw'ibyo nicyo gituma abo umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe. Ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye, batagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiye kuboneka ibihamya ko uwari isezeranije yapfuye. Dore ngiryo isezerano rishya normal. Ndaje ndisobanure nsoza. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine. Isezerano risohozwa n'urupfu. Isezerano risohozwa n'iki? N'urupfu. Meaning, hataraba urupfu, without the death, nta sezerano. there is no testament. Matayo, Matthew, Mariko, Mark, Yohana, John, Luka, Luke, bose batangira inkuru zabo, they begin with their story, uvanyemo Mariko, except Mark in fact na Yohana, and John, Matayo, Matthew, Luka, Luke. batangira inkuru zabo Yesu avuka. They begin their story with the birth of Jesus, Basoza inkuru zabo bose azutse agenda. and they end with the resurrection. Niba muri kubyumva, If you understand, isezerano ritangira ryari? when does the testament begin? Nyiraryo yapfuye. When the owner has died. Bivuga ngo igihe It atarapfa, means that before he died, nta sezerano riraza. there's no the end of that Ubwo testament yet. isezerano rishya rihera he? So where does the New Testament begin? Twongere dusome. Ndasoje. Nicyo gituma umurongo wa 18 n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Nibishaka gusobanura gusa. Mose amaze kubwira
abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abimishagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Ubwo iryo ni isezerano rya kera. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abimijagiraho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ndagira ngo mwumve ibintu bibiri atubwiye. Listen to those two things. Isezerano rya kera, the old covenant, kugira ngo ribeho, for you to exist, Mose yishe inyamaswa. Moses killed calves. Afata amaraso y'inyamaswa, get the blood of the calves, ayamishagira ku buturo bwera, sprinkled in the tabernacle. Ibyo yari amaze kubaka byose akurikije icyitegererezo yari yeretswe mu ijuru. Built according to the vision he saw. Amaze gusuka ayo maraso, after he sprinkled that blood, aravuga ngo iri ni ryo sezerano, he told them this is the covenant Imana ikoranye nawe, that God is making with you. Iri ni ryo sezerano rya kera. This is the old covenant. Amaraso yakoreshejwe murayumva, the blood that was used n'ay'inyamaswa was calves, animals. Uko yahamije, that was Moses confirmed isezerano riratangiye, that the beginning of the old covenant, hapfuye inyamaswa, that a calf has died, or an animal has died, and blood is shed. Iri sezerano, this covenant is founded on the blood of the animals. Iri sezerano, this covenant, ritangijwe, it has begun igihe hapfuye at the point of the death inyamaswa of the animal. Ndagira ngo wumve iki. Listen to this. Isezerano ari gukora hano, the covenant is making here, Abisirayeli bose bari bahari, all the Israelites were there, they were present, bari bahari, they were present. Icyo gihe bahari, in their presence, Mose yabikoze, Moses did those actions, those bahari. They were looking. Mu yandi magambo, in other words, it is very true. This is a covenant. A covenant, yes. Iri jambo covenant, iri jambo isezerano. The covenant, turi kuvuga icyo umuntu we are speaking of what yemeranyije n'undi ari babiri, agrees with one another. Icyo nicyo bari kwita isezerano. That is what is called the covenant. Please follow me kongeye gusoza. Isezerano rya kera, the old covenant, ni hagati y'Imana, is between God n'Abisirayeli and the Israelites. Icyo kiri kumvikana. Is that clear? Amaraso abaye igihamya, and the blood is a confirmation, umwishingizi waryo ni Mose, and the insurance is Moses. Now Imana ikoranye n'abisezerano, so he made with them a covenant. N'abantu babiri, there's just two people, Abisirayeli, the Israelites n'Imana, and God. Bahabwa amabwiriza, they were given principles. Niwica iki, if you do this wrong, punishment. Nimutajya mu murongo w'isezerano nkoranye namwe, if you don't get in the line of this covenant, the effects are these ones. Iryo niryo bita isezerano. That is what is called a covenant. Alliance. Isezerano. Yes, covenant. Abantu babiri bari kwemeranya. Two people agreeing. Bakundwa muri Kristo Yesu. Beloved, isezerano rishya, in the New Testament, ntabwo ari iryo. It is not that one. Nta naho bihuriye. No comparison. Are you aware ibyo twasomye? Mwabonye ibyo twasomye? Mwabonye ibyo twasomye? Did you see what we read? Nsubiremo aya magambo. I repeat it again. Isezerano rya kera, in the Old Testament, rikwiye kwitwa isezerano rya kera. It should be called the Old Covenant indeed. Isezerano rishya, and in the New Testament, rikwiye isezerano rya kera, the Old Covenant. Thank you. Yes. N'iryo jambo ari kuvuga turi kuryitaho. Isezerano rya kera rikwiye kwitwa, the Old Covenant should be called Covenant, the Old Covenant. cyane ko n'abantu babiri because it is two people agreeing. Isezerano rishya, but the New Testament, ntabwo ari uko riteye. It is not a covenant. Ni isezerano ry'irage, ry'umurage. It is a testament of an inheritance. Mu Cyongereza babivuze neza. Kimwe gikwiye kwitwa covenant, one should be called covenant, ikindi kikitwa another testament. Yes. Ubundi isezerano rishya, the New Testament, rikwiye kwitwa testament. It should be called testament. Ntabwo rikwiye kwitwa covenant. Non-covenant. Kuko ntabwo Imana iri gusezeranya natwe, nta nubwo twari duhari. Ndaje mbivuge nsoza. Because God didn't make a covenant with us. Ikiri kuba mu isezerano rishya, what is happening in the New Testament is an amazement. Atubwiye ngo byagenze gute. What did he tell us happened? Aratubwiye ngo iri isezerano rishya, said that this New Testament, ko Imana yaduhamagaye, it doesn't best of God calling us, hapfa umuntu duhari, so that one may die in our presence,
presence, arangize ngo twemeranye n'Imana, then we come to agreement, aduha amabwiriza then y'ibyo he gives dukwiye us gukurikiza principles, ngo nitubyica so that when we fail, duhanwe we are punished dukurikije according iryo to sezerano. that former covenant. Atubwira umwihariko w'isezerano He tells us rishya, the uniqueness of the New Testament. akatubwira ngo mu isezerano He says rishya that the New Testament, ntabwo ari twebwe n'Imana turi it is gukorana not isezerano, us and God making an agreement. ntabwo turi gukorana n'Imana We are not isezerano, making an agreement with God, ahubwo but rather twe tugiye we kuvuka, are going to be birthed. tugiye We are going to kubyarwa, be birthed. tugiye kuba We are urubyaro going to be a generation that is birthed, ngo tuba abana so that we may become sons. muri iri sezerano, In the New Testament, tugahinduka baragwa gusa. we can be beneficiaries. Umva umurongo atubwiye, This is the line. ngwiyo wasezeranye isezerano If the one who made a testament, atarapfa, before he dies, nta sezerano rihari, there is no testament. dore icyo ari kuvuga, This is the meaning. ni nk'umubyeyi He's just like a parent. akaba afite He ubutunzi, has a possession, akaba yakoze ibyo agomba gukora byose, all his energies, akaba afite abana, and he has children. muri uko kugira In abana having children, akavuga ngomba and he kubaraga, says, I must give them inheritance. ariko ubusanzwe kugira ngo abarage, But as normal, to give them akenshi iyo inheritance, nyandiko bayanditse he writes a will. ahamagara n'umuloya, He calls even a lawyer, umuntu ushinzwe the amategeko, one that understands the akavuga law. ngo nge nzaba He nahari, says, the time I'll be done ibi here, nibyo nageneye this is runaka, what I had ibi planned for nibyo these people. nageneye runaka, ibi nibyo nageneye runaka. This and this. Iki nicyo bita testament, This is what we call nicyo testament. cyitwa isezerano rishya. Testament, New Ari Testament. kutubwira ngo byagenze gute, This is it. ari kutubwira ngo byagenze He's gute, telling us that what ari happened. kutubwira ngo twe nta sezerano He's twakoranye telling us we n'Imana, didn't have a covenant ahubwo agreement. hari icyabaye But there's something that happened. igihe Yesu yapfaga, When Christ died, igihe Yesu when yapfaga, Christ died, gupfa k'uwasezeranye the death of the one who promised ngo nibyo byagombaga kuduhesha is umurage, what would have given us an inheritance. ugupfa kwe, The death, ugupfa kwe, his death, twebwe twagombaga kugabana gusa we will just be partakers ibikomotse mu byo of yapfiriye, what he died for, ibikomotse mu byo of yakoreye, what he worked for, ibikomotse mu byo of yazanye. what he brought. Gupfa kwe His death cyari igihamya was a confirmation uhereye none that from today mubaye abaragwa you are an ku inheritance buryo bufatika, in things that mu are buryo tangible, budasubirwaho, things that will never be reversed. ntabwo ari ibyo mukwiye kubanza It's not gukora. things that should do. Muri abana, You are children, mubaye abaragwa gusa. sons, inheritance. Isezerano rishya The New Testament, ntabwo twebwe tuza twemeranya n'Imana nk'aho it is not an agreement with God ari iby'isezerano rya as though it kera, is the old covenant. ahubwo mu isezerano But rishya in the New Testament, tuza turi abaragwa gusa, we come as inheritors. turagwa ikirere, What are we inherited? What given? turagwa icy'Imana cyose iri cyo, We are given what God is, turagwa icyo what Kristo makes afite God cyose. God, what Christ has. Abefeso, please, can you put it? Ephesians, real quick. Abefeso igice cya mbere, First, turagwa icy'Imana ifite cyose, we are given what God turagwa has, icy'Imana iri cyo what cyose. He is. Isezerano rishya ni isezerano The New ry'irage, Testament is a testament of inheritance. It is an inheritance. tubyuka mu gitondo We wake up in the morning, tugahishurirwa iby'urupfu rwe, just understand the revelation of His tugahishurirwa death, iby'urukundo rwe, revelation of His love, tugahishurirwa iby'imbabazi ze, and His mercy. tukamenya ko igihe yapfaga And we know that when He died, atapfuye gusa He yipfiriye, didn't die for Himself. yapfuye afite muri wowe, afite wowe mu He died bitekerezo. with us in In mind. fact, ibyanditswe biravuga ngo igihe The yapfaga Bible says, nawe wapfanye when nawe, He died, you died with Him. igihe When He yashyingurwaga was buried, nawe washyinguranye you were buried nawe, with Him. igihe yazukaga When He was resurrected, ngo nawe wazukanye nawe. you were resurrected Uyu together with Him. munsi uri iki? Today, who are Uyu you? munsi uherereye Today, he? where are you? Imbaraga z'iri The sezerano power of this testament nuko ryimura abantu is that in my great people, ubumuntu bwabo from in their humanity bikabahindura abana. into those sonship, my God, into sonship. Isezerano rya The kera old covenant, bagombaga kuguma ari abantu they were supposed to be mere men bakoranye isezerano n'Imana, making agreement with God, bagerageza gukora ibyo bakwiye gukora doing their best, bikanga. failed. Isezerano The New rishya Testament, duhindurirwa kamere. we are just changed. The nature is changed. The nature is changed. Isezerano rishya The New Testament, duhindurirwa kamere. the nature is Ntituba changed. tukiri abantu gusa, Not just mere men, duhinduka abana. we are sons. Icyakora bamwemeye The Bible bose says, to them that believe Him, bakizera izina rye, give Him. The yabahaye Bible says, to them gave ubushobozi Him power bwo kuba, to become, bwo kuba, to become, bwo kuba, to become, apana kwitwa, not to be named, kuba, to become, to become, to become, kuba,
become. bishatse kuvuga ngo wari ikirunaka You are this. uhinduwe ikindi Now you're kintu transformed. muri You kamere have yawe become. It's a nature issue. bahinduwe abana b'iki You're made the Abana b'Imana. sons of God. ahita abitekereza ko And then he thought that tutazabyumva he will not ahita understand. avuga mwumve icyo ndi kuvuga I said he ngo abo explained it. ntibabyawe Those people were N'ubushake not born by the bw'umugabo. will of man, ntibabyawe not by the will of man, n'ubushake bw'inyama not by the n'amaraso will of flesh and blood, babyawe n'imana but by God Himself. basohotse muri They yo came out of God. bavuye mu ruciryi rwabo They came out of the womb of God. abo nibo bitwa abana Those who are called the abana sons, the ni children. abasangiye kamere na data They are people who share the nature with God. Abana. Same nature. Sons, ni abasangiye kamere na they are data partakers of the nature of God. tekereza uramutse ubyaye umwana wawe Imagine producing a ukaba child umushyize hanze aho and you just put him ibyo aside. ufite byose ubiha inyoni Whatever you have, will you give it to ibyo a bird ufite when your byose son aba is ari there? ibyandi isezerano The rishya New Testament ni isezerano ry'iragi is a testament of isezerano inheritance. rishya ritangirira he Where does it begin? mu rupfu n'umuzuko bya In the kristo death and the resurrection of Christ. umunsi umwe One day, tuzabitwara ku rundi rwego we'll take it to another level. nari impereye aho gusa Just let me stop there kugira ngo mfashe abantu so that kumva I may help people. urupfu n'umuzuko bya kristo yesu Death, resurrection byavugaga ko isezerano rishya rigiye gutangira marked the beginning. of course there is more There's more to that. ndizigamye haleluya 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 reka duhaguruke dushime imana Let's stand on our feet. haleluya ndagira ngo mwumvishe iki Let me make you understand. uri umwana w'imana You are a son of God. ubiheshejwe n'imana ubwayo By God Himself. reka nkubwire iki Let me tell you. ntabwo wasenga ngo uvuke You cannot pray to be birthed. keretse ubyawe gusa Unless you're, oh God. Unless you're given ntabwo birth to. wabisabira It is not a prayer request. ntiwabisengera It's ngo not bibe a prayer request. ntabwo wasenga ngo ubyarwe na papa I cannot pray to be given birth by my dad. agomba kukubyara I just find myself existing. ntabwo ari It is icyifuzo not a prayer request. ni icyabaye It's what's happened. What happens? iyo uvumbuye ko ari icyabaye When you utabisengera discover it was happened, what has ahubwo happened? wabihawe Yet you are given to it. ubu ashobora guhagarara akavuga njye narabihawe kuba umwana wa papa I can say I was given to be the son of the definitely father. ntabwo yabisengeye kuko yari It ataraba wasn't a prayer request. ubu arashima ko ari umwana wa So papa maybe I thank that I'm the son of the pastor. kubyarwa n'imana To be born by God, ntabwo babisengera it is not a prayer request. thank you lord jesus masa brala havoshter kubyarwa n'imana To be born by God, ntabwo babisengera it's not a prayer request. jambo uwo That word yabaye umuntu became flesh. jambo uwo That word yabaye umuntu became flesh. igihe jambo yabaga umuntu When the word became flesh, yafashe ubumuntu bwe took bwose humanity. He took humanity. amira ubumuntu bw'abantu bose bari ku isi Swallowed the humanity of the whole. aratumira And he digested us, atwinjiza muri we taken us into himself. atwinjije muri we ryari And when did he make us enter himself? igihe yabaga umuntu The day he became flesh. kuba umuntu kwe His humanity. kwari ukwiyunga ku It bumuntu was the unity bw'abantu of humanity and divinity. igihe yiyungaga ku bumuntu bwacu When he joined himself to humanity, yari amaze kutwinjiza muri we he took us into himself. aratujyana He got us. atwurirana ku musaraba He ibyo pawulo he yayishuriwe crucified us. Paul said it. yagiye kubonabona He umusaraba saw the cross and said, benshi babona ibisambo bibiri gusa some of us think Kimwe kiri the two iburyo, ikindi thieves. kiri The two ibumoso. thieves. Many see the two hari thieves. icyo batabonye But paul Paul saw yabonye something different. yaravuze ngo nabambanywe I na was kristo crucified with him. we yitegereje ku When musaraba he saw the cross, ntiyahabonye ibisambo he didn't see two thieves. yarahibonye He saw himself there. yabonye abambanywe na He kristo saw himself crucified with Christ. yinjiye ryari When did he enter igihe Christ? yesu yahindukaga At umuntu the incarnation. impamvu za incarnation kuvuka kwa kristo mwiza Incarnation, my God. amaze kutwambara When he adutwara ku he wore musaraba us, he took us to wari the cross. umugambi wa data It kuva was the kera plan of God from ngo aforetime, so that aducungure he may redeem us. ngo adukize He might save us. atuzamure He might take us up. atubonere umwanya mu He might bumana create a space adusangize in icyo himself afite for us, ngo duture mu so gituza that we cya may data abide in his chest. ishusho y'igituza cya burahamu wa mugabo yari aryamye The picture of the Abraham's chest. igituza cya data Oh God. Hallelujah. uyu munsi wa none Today, ni hehe duherereye where are we?
turi muri Kristo. We are in Christ. Turi abana b'Imana. We are the sons of God. Twabyawe nayo. Born by God. Bakwitondere. Ndavuze ngo wabyawe nayo. Whoever is born of God. Ikibyawe n'Imana. That which is born of God. Kiba gifite ubumana muri cyo. It has divinity in itself. Icyabyawe n'Imana. Whatever is born of God. Yatubwiye ngo kinesha iby'isi. Overcomes the world. Kunesha kuri muri cyo. The overcoming is in Him. Kamere. Because of the nature. Icyo turi cyo. Who we are. Gikomeye kurusha n'ibyo dukora. It's better than what we do. Icyo turi cyo. Who we are. Kiruta n'aho dutuye. It's better than where we live. Icyo turi cyo. Who we are. Kiruta n'inzubamo. It's better than that house you're living in. Who you are. N'iki gihugu n'isi yose. Better than this country, this world. Who you are. Wagizwe n'Imana. That you've been made by God. Nicyo gikomeye. That is what is strong. That is the power of the New Testament. The New Testament changes you from mere man to a son. If you're a son, you are a joint heir. Yes. You are a joint heir with Christ. That's where we are. That's where we are. Don't shake it. Because this is the truth. Hallelujah. Praise the Lord. Let's thank God with our mouth. To be called the sons of God. The New Testament. It is far better than the things that are former. Thank God for making us enter, standing us in the New Testament. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Let me join with you in this prayer. Let us agree with God of who we are. Let us confess it with our mouth. Let us believe in our heart. Let us tell it to our surroundings. Let the world hear it. That's who we are. Hallelujah. Let's confess this. In the name of Jesus. I thank you, Father. I thank you, Father. What you have made me. You made me the son of God. By Jesus Christ. I thank you that you removed the evil. You have cleansed me, perfected me in Christ Jesus. And you made me your own. Make me your own. Today, I agree with you. I am your son. I am your son. There's nobody who can remove it. Nothing can take it away. I am your son forever. If you're a priest forever, I am a son forever. If you're king of righteousness, you've made me the righteousness forever. You've given me to be a son. That's who I am. And since it is who I am, I am an overcomer, more than a conqueror. In Jesus Christ. In Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you so much.